Menam irashan aadevanu bagut tibefrum rasuge horiha lobetirayitum kiu vihun marhabattaka awunu kitu gemme fuminum irasuge horiha lobetirayitunna war boda shukuru dannawa rasuge rayitum beenuvani tarunala adigana veli maguta onna gota veli magu fen hinde nizam kaam kogen egotakkam gawanya awun men gendane e concept uga magu hedo mashu gendane rayitun ede gota nama faha kollan enna muhimmu kamaki school ge mashu kuriya gengostinu multipurpose hall kaam kuruma adi school abbenuwa classroom taka adi egitura science leba himene gota mashu kuriya gendevena abadi kita me kudes adi kita me kudes kuriya ashega rayitunnaki hamham rayitun kuriya haggen hamham rayitun kuriya rayitun evvarakam kuriya hedmatte libench hen rayitun එහෙම විම අවුරුම මිදෙන්න ගොත කන්තතරාව මිගෙන්දනේ අවුරුම මිරසුගේ බයික් ගොතු ගහම වෙස්සි ඵලු නම් ඵලු ඒ ඵලකී තිබේ ෆුරුන්ගේ කුරි මගට්ටක අවුරුමෙන් දිවි ඵලෙ හැම ජෙස්සි ඵලෙ ඒ ඵලුගේ බේනුම් තිබේ ෆුන්න වර බොඩන් හිතේන algondan airways adi miyadwes sama yagin kan wai embes rashetta paatu no ko dive rajyege komme rashaka e beenumba kame manikpanu to debban mi rashuge ni school ge multipurpose hola classroom tawge wahakaya todden himaye kurevena tote rawa dinun e project ge tereng paturu verinnam haassa beachen etuleve otan e project ge ingostin ikamataka mi rashuge lobbe piragituge namuga manikpana hituge amugun awgan shukur danno